Halo, gospod, se slišimo? A ste v sorodu? Ne, mi smo ga reanimirali, pa sem prišla pogledat, kako je. Facebook crime piše. Ta tip, ko smo ga oživljali, veš. Jaz bi na tvojem mestu policijo poklical. Pa ne bo zaradi tega policija klicala. Ona ima zdaj posnetek, na katerem je nek tip, ki ga prej ni bilo. Ga poznaš? Ne. Obesil se je. Ne vem, nekaj me tako. Kaj te je? Ne vem, zakaj to delate. Samo od vas tega nisem pričakoval. Kaj si pa naredila? Kaj misliš, da je z mano kaj narobe? Kaj si pa mislila? Da bi moj sin gledal, kako nekoga mrcvarijo in nič naredil zraven? Si gledala v živo. Kaj? Kaj so ti pa pretepali? Si takrat gledala v živo? To nima nobene racionalne povezave. Se pa dogaja. To nima veze s tem posnetkom.